Esiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphansi yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandela emakhaya, Makhosi Mdlalose ngikhuluma naye. Ngiphuma la ngaphansi komkhanyakude ngokusebenza ngisebenzela la ePietermaritzburg eMaqongo. Okay, ngithe namhlanje ake ayibo ungakhohlwa njalo ukuthi ngikhumbuze ukuthi elele ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like ukuze umuntu ezothola umdlandlo ukuthi alikwazi ukuthi aliqhamuka njalo ekwazi ukuthi akhulume nani. Okay, namhlanje ngithake ngikhulume nani noma ngithi ngiqhubeke mayelana nesithunywa ukumchazela ukuthi lento yesithunywa engabe futhi ihamba kanjani. Okay, ngoba ngibona la kade ngizophahla kade sikhuleka kunjeya yakunjeya sengizake ngihlale phansi ngikhumbule ukuthi ngikhulume nani. Indaba yesithunywa into engifuna ukuthi abantu bayizwisise noma bayiqondisise. Isithunywa sifana nengane masifika kumuntu. Mangithi sifana nengane ngifuna ukuzwisisa kahle hayi ukuthi lento esuke ifike kuwena iyingane, kodwa isithunywa sifana nengane indlela esiqala ngayo kuwena ngoba siqala kancane siye ngokunyukela uwena muntu okumele isithunywa sakho usifide ukuze isithunywa sakho sizokwazi ukuthi sikhule. So khuliswa yini na? Sikhuliswa izenzo zakho nokwenza kwakho, ukuhamba kwakho amanzi, ukubamba kwakho ibhande, ukusihlonipha kwakho isithunywa sakho, ukuzila kwakho, ukwenza sure ukuthi wena uclean. Iyona nto futhi leyo ekwazi ukuthi ebese ikhulisa lento yakho. Ingakho ngithi enemina isithunywa sifana nengane, kodwa akungeve ukuthi leso sithunywa sakho sisuke siyingane sona. Kodwa silindela wena ukuthi wena usifide ukwazi ukuthi enene siphakame, kube wena ozosiphusha isithunywa sakho ukuze senze lento ekumele ukuthi siyenze, ukuze sikwazi ukuthi sikhulume ngalendlela ekumele ukuthi sikhulume ngayo kuwena. Iloko nje ngifuna ukuthi ngimkhuthaze ukona ukuthi isithunywa musa uma ngabe usubona ukuthi unesithunywa noma kunezinto ezenzakalayo kuwena emzimbeni ezikhombayo ukuthi unemimoya yesithunywa, ebese unidembesela ulindele ukuthi yonke into izozenzakalela kuwena. Ayizozenzakalela kuwena. Kunaloko uma sibona ukuthi wena awusinakile noma wena awusikhuthaleli, sizobe sizama ukuthi sona bese sibhekisela wena izinto zakho. Akuthi yabona kube ngazi ukuthi manje yinyani kanti manje uwena usutholile noma usuzibonile ezinye zenkomba ukuthi unesithunywa, ebese wena ungasikhuthaleli isithunywa sakho. Uwena ufuna usinika ukudla isithunywa sakho, khuthaza into yakho ukuze nayo izokwazi ukuthi ikhuthalele. Ngiyathemba ukuthi ngizokuyazwakala. Iloko nje benginqampu lapho namhlanje angizokwanda kakhulu ukuthi bengifuna ukukhuthaza ukuthi umuntu into yakhe akayikhuthalele uyisebenzele. Into oyisebenzelayo iyakwazi ukuthi nayo bese nayo iyakusebenzela. Uma ngabe ungayisebenzeli nayo izohlala ebese iyakubuka kunaloko bese ikudalela inkinga ngoba izithunywa esuke zinazo azifani nabantu futhi abasiphethe futhi abafani. Uzofika into enolaka kuwena isifika isizomosha yonke into ngesizathu sokuthi ike yani isikhathi sokuthi izame ukuthi ingalwi nawe kodwa ikhombise ngezibonakaliso, ikhombise ngazo zonke indlela ukuthi ikhona futhi iyaphila wena ebese uyadembesela ungafuni ukuyilalela into yakho, ungafuni ukusabela entweni yakho bese uba nenkinga. So ngingathanda ukuthi abantu umuntu uma ngabe usutholile ukuthi into yakho injani ebese uzama ngazo zonke indlela ukuthi uyisukumele ngoba futhi usuke ungazi ukuthi isithunywa sakho sikuphatheleni. Abanye umunye azakhale ngokuhlupheka athi mina sengihlupheke kakhulu kanti into yesithunywa sakho sikuphathela izinto eziningi, sikuphathela okukhulu. Uwena ohlulwe kwamukela into yakho ebese uyayisebenzela ukuze nayo izokusebenzela. Ake ngime lapho namhlanje bengifuna ukuthi nje ngimthinte kancane Thokozani.